Dear Mr. Longley. Nagbasit ka lang nga roden, agsuot ka pa'y laang itibitin na pantalon. Karkaro a bumasit ka akitaan. Day tamat ti paglaingan nyo, mama. Ti manguyaw kanyak. Awan na saya at amakita yu kanyak. Ibagbagak laang matipagsaya atam. Apay akanayon nakakaungat tunggal adda dilawakan ka. Di ka katagyaman ta adak pay amangkit kita iti pagsaya atam. Saan ko apagsayaatan ti bagbagayo, mama? No di kat pakauyawak. Ikumkumparadak akanayon kinimanang Irene. Gaputa na pintas, natayag ken napudaw, isunti kay kayat yo. Anya kay kayat nga ibagbagam. Sika ti buridak, iso sika ti kay kayat ko. Jak marit na dayta nga ibagbagayo, mama. Awan lakat, dilawandak akanayon. Ay, saan kamot ka ta dilawan, no awan madingar aramidam. Uray pa nagsuot ko nga rod itibitin a pantalon, mading aramid. Ay, madiya kitaan. Iso nga rod nga ibagbagak, ta concern na ka. Masapol jay bagay mo mat at isuot mo tapno napintas akitaan. Apay anapudot man ang tiulom asimang takte. Masurunak nga rod kin ni mama. No kasta arumor kami, awan lakad, dilawan na akanayon ti suot ko. Amamumun ni mama, kasla fashionista. Isursuro na kalaan mat siguro. Taalangan mat nga iso abakbaket, tinapimpintas ti pormana. Ngam iti sika nga anak na. Ti ko namket di, at dalaok na apanaguyaw. Apay ko mga uyaw na ka nga anak na. Una, tagbababawi anang yanak kanyak. Ni manang Irene laang ti kayat na. Ngamin, iso ti malaken kwa na. Ay na, sika laang ti agpampanunot iti kasta. Panagkita ka ni mama, saan matakasta? Naarti laang ni mama. Ngam saan mat siguro nga agbababawi anang yanak kan ka. Apay nakasukat ka, mama. Sa di na ti papanam. At daatendaran mi akasal. Kadwam ni tita ganda. Ha? Tita ganda ko nam? Ni tita Irene. Asino tinangisurukan ka akasta ti awag mo kini tita mga Irene? Siyak lang, mama. Nagpintas ngamin ni tita Irene. Kat siya, sa anak ka di napintas? Napintas kamit, mama. Ngam napimpintas lata ni tita ganda. Kasta ka di? Saan ka masaksaktan, mama? Sige, panawan kan. Dumagasak pa'y ngamin itibalay ni titam ganda ako nam. Siyak laangan tur urayan daki ni mama. Agbasa ka iti libro, ha? Grace, anya ka matan? Kasaran ti papanan tayo. Ngam kastakit din ti suot mo? Apay manan manang Irene, anya ti madi iti suot ko. Unay ka matan. Diyay kumamat naragsak amaris ti insuot mo, Saan kat aday takapadpadam at timayang tang tingisit na. Uyawan nakadimanan manang Irene. Sa anak nga roden asumurot, da kayo latakin ni maman timapan. Hep, hep, hep. Saan ka pumanaw? Adtoy ti isuot mo. Ingkatangan ka iti pagbadom, tamok asaan mo manin nga mo ti agpili iti isuot mo. Ay, imbaglakit din tanapanunot yung enggatangan ni Grace itibado na, mama. Ala, sumrakan iti kwartom. Sukatam ti kawas mo. Saanan? Naawanan ti ganas ko. Da kayo latan ti mapan. Nasair ka kadimanan? Pasensya ka no kasya ti panagsasawok, Di ka matlang aminin makasurong agbado iti husto. Alakit din, ingkagsukatan. Saan ang mabalin adi ka sumurot? Agda maglakit din ni Jane no apay asaan ka adim maray iti kasarna. Kayat mo ka di agumuraken ka ti kasinsinta? Alawanan! Ikaskas to'y daklatan gaputan alaada! Ay na, ading ko, asino tinangibagakan ka, analaad ka? Awan matimbag-bagak Alahos tunda hita. Mapan kan agsukat, Grace, iti kasta. Saan tayo amaladaw? Ne, apay manan nga adda ka dito yung kwartong agsangsangit. Kunakman, no imatinder kayo iti kasarti kasinsinyo. Wan, kagap-gap po kijay. Ngam muna ako na nagawin. Apay mat? Kasano? Sa anak
mapanpansin ijay. Dalang mo't mama kan manang Irene ti panpansinan da. Ama nga, no agpapaigit ka man ngaminan ijay. No saan da ka pampansinan, ti sikat timang pansin kadakwada. Imposible matasaan da ka pansinan. No pansinam ida. Apay ngamin nakastoyak, Roman. Apay analada. Anya nalaad nga ibagbagam matbak. Kinayat ka ayamat no nalaad ka. Basit, kan napugot ka. Angam saan ka analaad? Apay ngamin asa anak mat ngay malakin ni mama anak po daw kun natayag. No, ta-questionam ka diti imparabor kan kati apo. Ay na, bakit? Saan anasaya at ikasta kababalin mo? Agyaman ka pa'y kiddi tana itao ka. Naitao ak ngagpaiso, ngam kastuyak man. Ala, gusto daytan. Rumwar ka kit din, tanakasaganan ti taraon. Apay api manaw kay di kasaran idi kalman. Di ka pa'y nagpakada. Aramid ka di day ti addaan nakam. Anya pa'y laang ti aramida kigay. Kat awan mo't mang panpansin kanyak. Di ko namkit di, agpa-importante ka launay. Imbes ang makisao kamot ka nagiti kakabagyan. Saan, tada ka nga agpapaigid akas kalakapimpiman nga awan mo't mga apakan ka? Juan, gaputa mabayinak! Sa anak akas lakada kayo kinimanang Irene iti kinapintas! Dahi talatan ti kanayon nga ibagbagaam ba? Asino nga minti mang ibagbagaan na lahat ka? Dagijay tupay dat duma akakabagyan analaad kat feeling na pintas na. Si kakit din asaan mo't analaad ti mang ibagbaga analaad ka? Uray tupay da kayo, kat day tati kanayon nyo nga iparik na kanyak. Awan ibagbaga mi analaad ka. Isursuro da ka lang iti pagsayatap. Ngam sabali ngamin ti pangiturturungam. Kasano ka lang gano kasta ka? Wanan! Siyak akanayon ti kamali! Siyak ti awan amuna! Ay, Grace, Jack amon no kasano nga ipakaawat kan katikayat ko ang mapasamak. Nutong pala maamin nga isursurok, nagsayaat kat kuman. Ngam no saan mo, tasaan mo akayat ti masuruan, ay addakan ka dayta. Hello? Umay ka kumati balay. Saan ka makaangas? Itaray na kaya ospital. Naira na nag-awit, ikatulong. Mabiit lang nga rod, mama. Urayan dak tita. Tarasam ko anak ko. Wan, mama. Umayakon. Sige, bye. Manong sani, darasam. Paandara mong tilugan. Mapantay ti balay da, mama. Uwan, ma'am. Anya kami tinapasama kaya? Saan ka no ang makaangas ni mama? Awan ka di tikaduan ni Mama Mijay? Nagawid ka no ti katulong. Ay, day tatirigat na, ma'am. Ala, darasam pa'y dagpataray, manong. Uwan, ma'am. Inton makadanon tayo di balay. Sumrag ta adagos, tas ikatimang bagkat kini mama. Uwan, ma'am. Diyos ko, ispanin niyo kuman ni mama iti paggan. Saan niyo abaybayan ni mama? Diyos ko. Aywan gayam. Apay asyak tinawagan ni mama. Apay asaan ni manang Irene. Amungatan ni manang Irene tinapasamak ni mama. Tinasayaan. Awagat ni manang Irene. Manang Irene? Oh, apay nga mawag ka, Grace. Ni mama, adda diti ospital. Anya? Apay, anya tinapasama? Imawag kanyak. Saan ka no makaangas? Sa dinong ospital ti ayan nyo. Taumayak itamat laan. Sige manang, dumngag ka ta ibaga. Aging gaita, awan pa'y puot ni mama, manang. Diyos ko, at dagayam sakit ni mama iti puso. Ngam apay ng limod na. Wan nga rod manang, makunkonsensya ak. Tanag sinungbat kami laang itinabiit. At damat gayam sakit na saan nang ibagbaga. Agkararag talaangan. Asapay la kumat na malasatan ni mama daytoy. Oh, apay pinanawam ni Mama iti ospital. Adda ni manang Irene, agsinublat kami nga agbantay.
Saan ka di pa'y anak kapuot ni mama? Saan pa'y nga ron? Ay, apay mo't nga ta. Ngayon limod na nga dagayam sakit na. Jak nga rodam mo. Kati pagsidawak. Apay asyak tinawagan na. Idinto anima ng Irene ti kay kayat na nga anak. Si kala ang timang ibagbaga iti dayta. Amangan no atap mulaeng. Ngam ti kinagpaysuna, si kati kay kayat ni mama. Dayta mat ti bagbaga na kanya. Siyak kano ti kay kayat na. Tasyak ti buridak. Ngam, kasla sa anak ang mamati. Apay nga Rod, asika ti nagpatulungan na. Diyak ka mo. Mapuripura nak nga Rod. Hello, Manang. Grace, umaikon dito ospital. Awanan ni Mama. Di na nabangailan ti sakit na. Anya? Diyos ko. Sige, Manang, orayan nagdita. Umaya kon. Nagswerte ka, Grace. Ngamin si katinawagan ni Mama. Nagnagang ti boses na iti mabunya gondaway. Manang Irene. Ibagbaga masyak ti kay kayat ni Mama. Nga mambok. Mas ipatpatag na ka ni Mama. Manang Irene. Saan kumadito iti pagsaritaan tayo ti dayta? Orayin nagdita ta umaya kon. Mama, pakawanin na kumay ti kanayon apan nakisungsungbat ko kada kayo na bagbagan. Sarantama tayo. Ito lang ama Amiris ko ti bitot ko. Talaga gaya madasakit. Itatawan kayo. Ano, bagana ko ma. Ipatpatag kayo unay mama. Kat pakawanan na. Nadyak na iparik na dayta kada kayo. Sorry, Mama. Grace, bakit? Husto ko man ti panagsangsangit mo. Ang mga nuan yamot ng ti mapasamak ka. Manon nga aldaw ang awan turong mo. Agi na nakakumamat. Kaya't ko bantayan ni Mama. Iti mauding aldaw na dito'y lubong, Roman. Saan kundo na pulos ang makita? Nagsakit ang panunutan. Bakit? Panunutam kumamat dagiti anak ta. Isu amaturog ka kuma. Tapno saan ka nga agsakit? No adda ita ni Mama dito'y. Sigurado nga agungat manan kan ka. Tasaan ka manan adumdumngag iti pagsayaatan ngay maibagbagakan ka. Sige, Roman. Maturog ak na ron. Nga mapagbiit lang, ha? Ita, may bagam ka di pa'y asyak ti kay kayat ni Mama. Yak ni namnama, Manang. Ngaarig na siyak tinagtawid iti amin asan ni ko ni Mama. Dita ang mapanagnagam. Asika ti paborito ni Mama. Okay ka dilaan kan ka, Manang. Saan nga agsakit tinakam mo? Okay lang kanya, Grace. Gaputa desisyon ni Mama dayta. Iso nga irespeto. Amo ka para matlang iti anak mo dayta. Gaputa jakmot nga rod na ipaayan iti apo ni Mama. Jak pakarot. Nga ipatpatag nakgayam ni Mama. Numabalin la kumapagsublik ti aldaw kantawan. Aram itak. Tapno maiparik nakmat ti pamatag ko kin ni Mama. Naladawan ti amin, Grace. Ti mabalin mo laangan nga aramidan ita. Salimot mo tam ti impatawid ni Mamakan ka. Katong palam amin dagiti insursuro na kan ka, idi si bibyak pay. Gaputa pagsaya atam amin dagiti imbagbagana. Aging ka ita, agbababawiak,
Tadyak na ipakita ken na iparik na, ti pammateg ko iti daydi mama. Ikarkarigatak latta na balbaliwan dagiti ugalik at di nakayat idi si bibiyag pay. Tuy pagayam mo, Grace. Grace pagayam ko, iti da ito'y apakasaritaam, ti makunak. Ipateg tayo dagiti dadakkel tayo, itata si bibiyag dapay. Tapno awan to ti pagbabawyan tayo, iti kamaudyanan na. Bueno papagayam, ingkay nangagan ti panakaidrama ti pakasaritaan nga imbatulod. Ti pagayam nagpailinged iti naga na Grace, manipod probinsya ti Ilocos Sur. Tampok dito'y programa tayo. Dear Mr. Lonely. Inyurnos kaninsurat para iti radyo ni Mary Ann Nalika. Kanitimat direksyon, Virgie Paclay. Musika kan computer recording technician, Dante Martinez. Isagsagot kada kayo ti MPBC Drama Production Center iti DZWT 540 kanda ito'y nga istasyon. Agyaman kami iting kay panang tarabay na imbag nga oras kada kayo amin. Agyaman nak tamaawatan na. Sika at talaga ti the best boyfriend. Ngamin, suportado nak iti amin na kayat ko. Kasta ti panagayat ko ken ka. Ipaay ko amin na pagragsakan. Basta tong palam titulagan ta ay. Promise. Ano malpas ti dua atawan na kontratam. Agawid ka, tagkalaysatan. Uwan, di ka madanagan. Agtung palak ititulagan ta. Itulod ka nga rawatan. Rabiin, ang mga nuberberokan da kanin di balayo. Sige, mapantangarudan. Uray sika, at dapay trabahom inton bigan. Kaano ti flight ni Leonor? Inton Sabado, pare. Itulod mo ka de. Natural. Amon pare, no siyak ti sika. Saan ko palubusan? At da pa nagtalag ko iti kaayan ayat ko, pare. Saan mo maibaga tigasat, pare? Kasano, numasulisog ijay? Sana kas na iti kaayan ayat ko. Uray kita, kalpasan ti do atawan. Agawid day jay, kat agkalay sa kaminton. Okay, makamu ka nga road, pare. Itan sa di panang itulod mo kanilyo na sana ay anak kaw. Wantatang, kas makita yung met, agrubrubuata kon. Ay, may mayat ko man o nagkasar kayo nga umuna. Sakbay nga agabrod nilyo na Kurang ti ornong mi tatang. Iso a pinalubusak nga agabrod ni Leonor. Tapno manayunak pa ti ornong ko.
Ken tumulong mat ka no, para iti magastos, into nagkasar kami. Oray simple laeng ti kasar. Sana kayat ni Leonor ti simple, tatang. Maminsan ka no laang mata mapasamak iti biyag na ti agkasar. Bala Isaw, no isaw ti kaya na. Alang araw din, tatang. Patuloy akon. Amangan no maladawak pa'y. Mala, agad andad kayaw, iti panagbiyahe yaw, Kasano agpakada ako man. Anad ka kumaka na yun, ha? Kailiw kan tulakit di. Uray si kamat. Agan-anad ka akanayon. Kailiw kan tumat. Alam da ito, Rosary. Da ito iti salaknib mo, iti ipapan mo iti adayo. Kaya ti kakararag ko, asapay lang ko ma. Tamaya dayo ka iti paggan. Agyaman na. O sige, patuluyot nga rodan. Ang mga numakasangi takpay. Kat agbabawi ako nga ag-abroad. Mabalin ka di mat nga agbabawi ka. Ala, mapan ka nga rodan. Hi, good morning. Good morning, Matt. Damag ko nag-abroad ni Leonor. Wen, intulod ko iti Sabado. No kasta, nawayakan. Anya ti kahit mo asawan. Mabalin mo ti sumurot kada kami no at the bar happenings. Ako sana klata makasurot. Kasapulan ngamin nga agurnungak. KJ ka talaga. San, Matt? Ngam awan lati hili ko iti kakasta. Agawid aklangan, taginanak. Padasam tumot ti sumurot kada kami. Uray maminsan laan. Kumusta kan, mahal? Mailiwakon kan ka. Okay, akla ang mahal. Mayat magtitrabaho kitoy. Nasayat nga rod no kasta. San ka unay agbambanog dita Kasi kaswam ti bagim. Narigat ti agsakit. Nang runa kat agmay-maysa ka dita. Wen, di nakpakadanagan. Laglagi pang nga ospital ti pagtrabahuan. Tamok day ta. Ngamrumbang lang apalagipan ka. Uray matsika Annadam ti salunat mo. Saan ka nga agin inom itinasangar, ha? Amumat akagurak no aginom ka. When nurse, saanak nga ginom iti arak. Imbag man, tada ka na nakaw. Sa anak-anak kalutaw, tada nangayab kanya ka nag-birthday. Isa, pasensya kan tadyak naglutaw. Apay manan naginom kayo, tatang. Makapadakas iti salon at yo ti arak. Wala tay, suday tati, bagbagakan ka ti, kayan ayat mau. Musahan na maday, no, sagpaminsan. Maday, no, balay lang tanti ayan mau. No, di karumwar nga happy-happy. Maburyong ka. Ngamasan lang mat nga arak ti mabalin amang paragsak kada kayo, tatang. Anya pa ngay. Ibagaman. Apay, sika di ka masikuran. Balay trabaho lang tantehan ba? Di ka paya galiwaksay. Maday no, kasta barok. Tatang. No, sakti sika. Happy-happy ka ba? Uray, sagpaminsan lang. Pare, agaw-awis ni Eloisa. Birthday na inton umay alawas. Hintay wag happy-happy. Pare, amumat asana ka mapapaniti kakasta. Uray italaeng, pare. Pagbigyam ni Eloisa, ta birthday na. Pasensya ka talagan. Sana ka makaumay. Ay, talaga apaayam ni Eloisa? Kasaritak tulangan inton madamdaman. Talaga anaruam ka na kanayon amang paay kanya-kanya, Gino. Kasla saan tayo magkakadwa? Amumata sana ka mapmapan iti inuman, Eloisa. Sapay ako matamawatan na. Okay, saan abar ti papanan tayo? Ijay balay ti papanan tayo. Ijay ko nga i-celebrate ti birthday. Siguro, sa anak matan apaayan. Sige man lang yan. Tap na awan na ibagbagam.
Gino, agreeing kan. Nagawid amin na nabisitak. Kabaalam ka di pa, ha? Saan ko nakabalan tagawid? Ha? Agree-agree ti pa nakita kay Loisa. Sige, asibayan ka. Tama panta, iti kwarto. Ito ka na maturog. Talaga, saan ko nakabalan tagawid? Pasensya ka na. Sana kami na naram nga uminom iti arak. Okay lang. Ala, tumakder ka to mo nagtaiti kwarto. Aday tanti ka, amak. Agindakan. Pasensya ka talaga na. Okay lang. Kunakmat. Among ka di, Gino. Napayagan nga agayatakan ka. Apay nga minasanak. Apan pansinan. Amumat nga dan kaya nayat ko, Eloisa. Saan kayo pa'y mata nagkasal? Isuwag tapay namnamak. Siyak laangan ti ayatem, Gino. Ay ayaten ka unay. Anya ti kayat asawan da ito'y, Eloisa? Mama, apay asimrag kayo saan kayo nagtuktok? Sino da ita lalaki? Apay nga adda dito'y kwarto? Mabalin ka di, Mama. Rumor kayo pa'y laang. Ala, agbado kayon. Katurayan kayo ijay salas. Eloisa, kasano da ito yan? Anya langan ti ibaga ni mamam kadata. Saan ka nagbutang? Awan mo takas na. Baro ka, kan balasang akmat. Ngem addan ka ayan ayat ko. Amumat da ita. Kasano nga rin tinapasama ka data? Alangan mo't adinak takdiran. Niya. Kaya't ko ang makasao dagiti dadakkel mo, sika lalaki. Masapol at takdiram ti anak ko. Ngem, ma'am, pinilit na lang ti anak yo. Addan ka ayan ayat ko. Anya? Ita tanalpas mo ti kayat mo iti anak ko, kas takit din ti ibagam? Nagawan ka babain mo? Dito'y pa'y mismo apagtangak. Pasensya kayon, ma'am. Ngam damagan niyo kumapay nga umuna iti anak yo. No anya tipod no napasamak. Gino, adda napasamak ka data. Naalam mo ti dayaw ko. Iso apang maasim ta ikasarnak. Kaya't ko akasao dagiti dadakkel mo, lalaki. Ikasar mo ti anak ko, tanlo saan? Dakas ti mapasamak! Dakalan di tiyan ko, Gino. Dandanin ti panaganak ko. Ngamaging ka kadita. Sanak pa'y anasurusuro nga ayatan. Di nak mapabasol, Eloisa. Ar-aramidak mo ti amin, Gino. Tapno maayat na klaan. Ngamnam na maak, ano maipas ngay kun ti anak ta. Maayat nak tumat siguron. Asawa kan? Katawanan ti maramidak. No di sursuruan kang ayatan. Ngam ikan nak kumamat iti umno apanawan. Urayak day ta, Gino. Kat saan to apulos nga agbaliw ti panagayat ko kan ka. Nay, nakapasyar ka mahit anak ko. Kahit ko lang ti agdamag kada kayo, tatang. Duan atawan ni Leonor iji abroad. Rumbang ko managawidan. Bye-bye amon ni Leonor, tadan asawam. Kaya't ko lang nga maamuan no nagawidan, tatang. Sigun iti damag ko. Nasakit tinakam na, gapo iti nadamag na apan nakikalaysam. Kasta ka di, tatang. Apay di mo pa ila nalipatan? Kinapod no na. Nasursurok matan nga ayatan ti asawak. Gapo ta nagsingpet kanyak. Masyanak pahigan ko no daduma. Bugbog kawak. Ngam as-asikasuan naklata. Saan nga agrik-reklamo? Sana nasaya day ta anak ko. Makapadakas iti masikog. Ti agsaksakit tinakam na.
Di kay madanagan tatang. Manipod ita. Bumawi ak iti asawak. Isumatan ti asikasok ita. Uray para man lang iti anak mi. Una, taputot mo ngarod ti sikog na. Pasensya kan, Gino. Sana ka nakaring anasapa. Apay asi ka tiaglutluto. Rining nakkumaa, ta siya kung timang ituloy iti lutlutwam. Agtugaw kalat ta ditahan. Manipod dita. Kayat ka mata na pagserbihan. Tadakkelan ta tiyan mo. Agpaiso ka diti bagbagam? Apay, di mo kayat? Kayat ko Kayat ko launay, Gino. Pasensya ka kuman ka nagiti nararamid ko iti kalabas. Kayat ko nga ipamay sa ti imatang ko kan ka. Agyaman akan ka, Gino. Katagidawak mo't iti pamakawan iti naaramid ko kan ka. Naaramid ko ti kasjay. Gapo iti nalaos a panagayat ko kan ka. Saan ta na lagi pang tinapalabas? Tinapatagita, kat timasakbayan. Gino, agring ka. Nagsakitan ti tiyan ko. Aganak akon. Anya, mabit lang nga rad. Isaganak tilugan. Kan ringat ni mama. Nagsakit una yan ti tiyan ko. Kasladyak kabalan nga ibturan ti sakit na. Mabit lang. Anay ko, mama. Yakon kabalan nga ibturan ti sakit na. Ay, lumaban ka, iha. Gino, pardasan di agpataray. Napardasan ti panagpataray ko, mama. Amangan na madisgrasya tayo. Diyos ko, tulungan niyo kumati anak ko. Mama, nagkararag tayo. Uwan. Ay, Diyos ko, naawananan iti po ti asawam, Gino. Ay, sana mabalin nga dadakas ang mapasamak iti aginak, mama. Ay, Gino, tanagam ti agmaniho. Naskan amay samput ko iday di ospital, mama. Mama, madanaganak. Sapay ko mata makalasat dagiti aginak. Agkararagta, Gino. Patyo ka sana baybay anti Diyos ti anak ko. Basta napas naglakit diti pa nagkararagta. Sige nga rod, mama. Mapanak iti chapel daytoy nga ospital. Agbati kayo pa'y ditoy. Tamangan no adda kasapulan dagiti doktor. Sumublat kayon to kanyak. Inton malpasak nga agkararag. Diyos ko, pangaasiw ko, ma.
Tasan nyo abay-bayan ti asawa kan ti anak ko. Aklunak akagurak ti inaramid na kanya kiti kalabas. Ngam nasursuro kon nga ayatan ti asawak. Ita ka di pa iti pan nakapukaw ko. Ta nasursuro kon nga ayatan. Agpakpakasyak, Diyos ko. Tulungan nyo ti asawak. Kayat ko asubadan dagiti kinasayahat na kanyak. Isu apa nga asiyo ko ma. Tasan nyo ko mga ipalubos nga dadakas ang mapasamak kadakwada. Agyamanak, Eloisa, ta nakapuot kan. Kadagyamanak, tawan ti dakas ang napasamak kada kayo kay ni baby. Gino, nagrigat kayam ti aganak. Kunaklakit din umataya kon. Kunak numadusa akon. Gapoy tinaaramid ko iti kalabas. Pakawanan na kuma iti nagbasulakan ka, Gino. Lipate mo tinapasamak iti kalabas, Eloisa. Sika itan tibiyag ko. Kat jaklakit di kabaalan na mapukaw ka. Agyamanak, Gino. Awan umasping iti kinaragsak amarikrik na kita. Agyamanak, tanasursuro nakmatlaangan nga ayatan. Pagyamanak unay iti Dios, tanakalasat dagiti aginak, Mr. Lonely. Masursuro gayam ti agayat, nang runa no nasingpet ti maysa a tao. Tuy pagayam mo, Gino. Agyamanak pagayam Gino iti daytoy apakasaritaam. Kat ti makunak, sapay la kuma, tagtultulo iti panagayat mo iti asawam. Isu